حراميه حراميه. امسكها بسرعه لو سمحت يا استاذه، تشتري حصيره يا استاذه؟ يا استاذه يا راجل اوعى يا عم، اوعى كده يا عم، اوعى بقى من وشي. ايه يا استاذه؟ يا استاذه اشتري حصيره، الحصيره جميله بسعر حنين. ها يا بابا مشيت؟ اصبري يا بت، اصبري، عماله تلفت حوالين نفسها بتدور عليك. يلا بقى اطلعي اطلعي. يلا تعالي. تعالي تعالي. اقعدي. والله يا بيت على الفلوس، كل دي فلوس؟ ده شنطة عمران. طب بقول لك ايه، يلا بقى بينا. امسكي علقي بقى في كتفك انها بتاعتك. ماشي اهي. يلا حبيبتي. يا لهوي. طب اقول لجوزي ايه؟ هيعمل فيا ايه لما يعرف؟ اقول له ايه؟ بتفرج على المحلات والشوارع والبنت شدت الشنطه مني؟ يا لهوي. اقول له الفلوس ضاعت والموبايل ضاع والحاجات اللي في الشنطه كلها راحت. يا خرابي. جاي لك اهو. لا مسافة الطريق. ماشي يا بنت الحرامية. يا استاذ يا عم اوعى اوعى يا استاذ. يا عم اوعى يا استاذ اتفرج بس، ده حفر جميل. يا عم سيبني بس دلوقتي. يا عم ده الفرجه ببلاش والله. يا عم مشيش انا الحصن. اوعى يا عم اتفرج بس، مش لازم تشتري يا استاذ. يا عم قلت لك اوعى. ايه يا استاذ في ايه؟ ده بفرجك على حصيره يا عم قلت لك التليفون اتسرق مني. سرق؟ لا حول ولا قوه الا بالله، ناس واد حرام. بابا انا خايفه من الراجل ده قوي. ما تخافيش يا حبيبتي، ما تخافيش، بس اصبري بس لحد ما يمشي. البنت اختفت، هي راحت فين؟ بس خلاص اطلع هو مشي. يلا بسرعه. تعالي رايحه فين؟ انا حاسرها معايا. يلا. يبقى بنت صغيرة زي دي تاخد مني التليفون؟ لا انا مش هسيبها. يلا يا حبيبتي، النهارده رزقت الحمد لله تمام. يا استاذ اسلام انا جاي وجايب الامانه ومعايا 80,000 عديتهم. سامع يا بت؟ 80,000 يا بابا بس ده شكله راجل غلبان. غلبان ايه يا بت بيقول لك معاه امانه ب 80,000. يلا يا بت تمشي قدام يلا. مش انت قلت يا بابا هنروح؟ نروح يا بت، رزق يحب الخفيه. يلا. شوف حضرتك بس انت فين وانا هاجيلك لحد عندك. ماشي يا استاذ اسلام. ماشي يا باشا. انت يا بت خد يا بت تحت الشنطه يا بت. عفارم عليك يا بت عفارم. انت يا بت بقول لك خد يا بت. يا عم اوعى يا عم بتعمل ايه؟ يا استاذ احنا ارزاقيه زي بعض. يا عم ارزاقيه انت مش عايز اشتري حاجه اوعى من وشي. يا حصيره سعرها يا عم. حنين. يا استاذ يا عم بقول لك اوعى يا عم. يا استاذ احنا ارزاقيه زي بعض، انا عايزه بس خليك تستفتحني مش يا عم استفتح ايه ده؟ وش واحد يستفتح يعني؟ الله يرضى عنك انت كمان. البت غرت على فين؟ لا حول ولا قوه الا بالله. بت ايه بس؟ نهار اسود راحت على فين؟ يا بت اصبري عشان انا لسه ما مشيش بعيد. البنت اختفت. هي راحت بس فين؟ ده من بعد الحصيره اللي الراجل كان حيشها دي والبنت اختفت. لا لازم اتصرف ده يا استاذ اسلام ما يسيبنيش. ايوه بس يا بت عشان جاي اصبري. بقول لك يا استاذ بالله عليك، ايوه كان في بنت صغيره كده جرت لما انت كنت بتقول لي الحصيره ومش الحصيره. ايوه خطفت مني شنطه والشنطه دي فيها امانه هيتخرب بيتي. ما شفتهاش؟ لا حول ولا قوه الا بالله. وانا والله يا استاذ زيك بالظبط، انا من الصبح دايخ اصلا عشان ابيع حصيره مش عارف ابيعها. يا عم مش وقت بيع. اقول لك بقى ايه بس. بقول لك يا استاذ ما تعرفش حد يشتري من الحصيره دي عشان عايز اجيب اكل لاولادي. سيبني في حالي، ده انا اللي هتحبس واروح في 60 ده. يا رب اعمل ايه يا رب؟ يا رب اتصرف. روح يا استاذ دور عليها. لا حول ولا قوه الا بالله. بقول لك ايه، اطلع بقى يا بت اطلع. بابا انا افتكرت مشوار انا لازم اروح.
مشوار؟ اه ماشي يا حبيبتي بس ما تاخريش. ماشي. خد يا بت. ايه يا بابا؟ هات الشنطه. اه ماشي. هاتي ده 80,000. ايوه ما تاخريش. حاضر. سلام. 80,000 وتليفون. قبل كده فلوس؟ لا ده لعبت معانا قوي. دي يعمل له كام ده بقى؟ انا مش عارفه بابا هيعمل معايا ايه بعد اللي انا عملته ده، بس الراجل برضه صعبان عليا. يا رب اعمل ايه دلوقتي؟ استاذ اسلام عمال يرن عليا ومش عارف ارد اقول له ايه. عمو. والمبلغ عمو. كبير. خدت علينا يا بنت. عمو وزفت ايه؟ بقى انت تسرقي الفلوس وتيجي تقولوا له عمو هات الفلوس. فالفلوس انت اهي انا جاي ارجع لك الحمد الفلوس. لله. لما انت جاي ترجعيها لا عملت كده من الاول. والشنطه فين؟ بابا هو اللي بيخليني اعمل كده. بيخليكي تعملي كده ازاي يعني؟ بابا بتاع الحصيره بيخبيني جوه الحصيره، بسرق حاجه من الناس ويخبيني جوه الحصيره. بس هو اللي بيعمل كده مش حرام عليه؟ ولا حتى خايف عليكي وواحده زيك كده يشغلها في الحاجات دي؟ عمو انا طول عمري بقول له الحاجات دي حرام، بس انت صعبت عليا ورجعت لك الفلوس. والله انت بنت حلال. ده انا كنت هروح في داهيه لو الفلوس دي ما كانش جات يا بنتي. تعالى بقى نشوف بقى 80,000 جنيه. ايه ده؟ فلوس فين؟ كده كده يا بنتي تاخدي الفلوس مني؟ بقى انا بعلمك تيجي تسرقي يا ابوكي؟ ماشي. متشكر ليكي جدا. وهو خساره اصلا ان يبقى ابوكي. هو في حاجه بس دلوقتي انا مش عارفه هرجع له ازاي بعد اللي انا عملته ده. طب يا بنتي هو انت بقى اللي لفيت على البيت وخدت الفلوس؟ ما تخافيش يا بنتي. تعالي يا حبيبتي. لا مش هتيجي معاك. وبقول لك ايه، انت تعرف لولا البنت الغلبانه الطيبه دي انا كنت بلغت عنك وديتك في 60 داهيه. ايه ده انت عرفت؟ ايوه عرفت. ويلا غور من هنا واعمل حسابك. البنت دي مش هتروح معاك تاني ولا هتيجي معاك. انا هاخدها واعيشها في مكان احسن من اللي انت بتعمله فيها ده. غور يا راجل. ده الناس بتكبر وتعال وانت راجل كبير وخايب. يلا يا بنتي تعالي تعالي. خدها اشبع بيها كده. كانت تعالي. بنتي. لما ادور على بنت بقى اشتغل بيها. طب انا كده اروح فين يا عمو دلوقتي؟ اسمعي يا بنت، انا متجوز وعندي بنت من سنك كده. هتيجي وتعيشي معايا واعتبرك زيها. ورزقك على الله. تعالي تعالي.